Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Pauplang Area Unit lembat kador bar shnong pot today dak jingsau khya ha ka pratarik unai tung arjar pusau kilalet men pun khoj no eki jakhlia jakhlan ya ka balabret naki riudum riuklem akor hasilem ter ka surok jong ka wa rilang nakliang uba Hesterwell Kharlang Yong Menteri shnong pot today mar usamla Brestar Kharsopho General Secretary KSU Pauplang Area Unit kila maham ting eki niki breu ki badang le riudum bat ki bahun bande khoj tang ka yeng bat phalau la jong balada ki danglap baki one bread jakhlia hagini ki than kin shap pen shitom dak bating e Ngi kum kasinong ni pediang seuhai ya ki samla ke SU ki ba la don kata kamen sim banyatrilang lembat ni bat ni don ro kajing kermen ba nang ne sakmat ki briu ki bayai lenti nang ne kinom berat syu ya ki plastik ki bli lor ki wei ki jaklia ki ba pen jaklia ya kane ka area sinong kajengi te nangej scam balada ki pajba ki nong lek nong wan ki klem sngap bat ki klem kongu ya kata kajing persya kajengi te nagaliang jongi kum kasinong ladang ngilap ni udon kabor naga benta ban pensitom yaki te hagane kapor kabamenta kalong kum kajing penbena yaki pajba ban nangne sekmat nginom bretsu yaki jaklia hagane ka lenti bat hagane ka surok kenang ba kaneka area kajongi kanlong no ka bakhoj bat kabamdon syu ki jaklia bat kini ki wa ki ki badon saudong jong kaneka snong kajongi ki kenang ba kinlong ki ba khoj bat ki ban long ro ki ba bit na ka banta ban bam bandi bat sibun ka ba ngikum ka snong ni pendon kam ya kini ki langba kini ki wa doj ki badon saudong jong kaneka snong jongi kum kaseng KSU Pauplang Area Unit idon kenyi sokya na kumta kini ai kibar kelawan dia kani ka snong pot today Pauplang terter bah kani ka surok snong ladon tang kita kini berat lemari ki jaklia kepala pen jaklia ya kami mariang kubo baro sikata kani ka jaka jongi kolong ka bakut ka basuba ndrai minta kini kapan lagi ya kani ki jaklia nglawan man jurep ngalap ya tak jing jaklia nak takadau ni kum kaseng ni wan hang ne ban jurep ni ke jaklia ko long isajmet hadu kata kumba kalong menta ba kani ke jaka jongi kani ka wa rilang ko long ke we ne ke jaka ki ba pau 6 tam ko ka district hak ta kam jong kai perthei tenrei dak jing don katu kani ki breu ba ken ba kani ke jaka kalong ka bakenja nak takadau ki wan le kini ki kam jakhe wan bread kini ki plastik kini ki mar ki bapen jakhle ya kamar yang tena kaleng jungi kum kaseng ngidon ya kita kajing sokya bajur nak minta kani gedong kathan jungi te ni bu kajing maham nak minta itu ki brew ba chajwan bread ya kini ki jakhle kani ki area jungi ba nang ni sakmat ni bu kita kajing maham ba kim desu bandang wan bread ya kini ki jakhle buat ladang ilap idon kino ki brew bawan bread system ladang ilap ni sistem ketungkaan buat minum cha hiro bakin wan bread kani kajaka nomor kani kamde bang le tamangi ku paseng hendrai ya trelang buat kebor snong kani bakalong mata hapopo ka area snong potdei nak takadau ni trelang buat ya snong potdei kubala simkia ya kani kajing wan bread lumar ki brew kani kajaka tikum kajing maham ngap snow ki nong pai nong snong tu bayar lenti kani kajaka ba pimdai ban sim kabu ya kani kajaka kepala dap tang ki jing jaklia ba pin penlong ya kani kajaka kum ka marten kamla ban long ta lada sim ba kani ka warilang kadai kita kajaka berjaklia ken mau balada seng PSU lane kunjur ke bor yang snong potdai basin sari kani ka area ngin pen sistem ketungkaan bat ngin ajam hiro lara kino ki blek bele persa teng ya kan ya ta ka
kebangila maham tentang kita kubelai cibun.